Eku blajan media pi sachisen warok ki prolog ki kubor wakwa open boy chapi sachisen to yong ki wayo thame yong ko jut covid-19 badle ki wada chai badle ki wayap jar ki district te usdang choi ne ki wayo thame te ki wayo thame sanspan ro bawande te nagite ki sanspan ro bawande na East Khasi Hills aspanya bhaw songut na East Garo Hills lengut na East Giant Hills khatkandengut na South Garo Hills prangut na Ribhoi district chispa khatnyangut na Southwest Garo Hills lephawingut na Southwest Khasi Hills nyangut na West Garo Hills lephawsongut na West Giant Hills sophawlengut na West Khasi Hills lephawlengut te kitu to ki wayo thame jar I district yongki te le pajwan ki wada chait na ki lespa sanphaw songut na East Khasi Hills arspa khatlengut na East Garo Hills songut na East Giant Hills khandrungut na Ribhoi district sanphaw sangut na South Garo Hills ndrungut na Southwest Garo Hills songut na West Garo Hills arphandrungut na West Giant Hills khandengut na West Khasi Hills arphawingut tegite to ki lespa sanphaw songut ki wada chait hapok arphaw sokanta te ki wada klat wan khat khandengut na East Khasi Hills khandrungut na West Khasi Hills semen na Southwest Khasi Hills semen na West Garo Hills semen te le pajwan ki total dapoi ki active case 1000 sanspa le pauso ki wayap waro na do ustang lespa arphaw ki wada chat na do ustang maninga kujut khat phra 1000 sospa nya phaw